Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Cub sa Troni, saan naapod no anagan tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello kani Vilma Aguirre, Jomi Merlin, kani Leonora Bautista. Kastiman di ko na ni Cub sa Troni. Dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga, ado dagit himulak, kat pasaray makachambaak. Malaksid ang nagagutak, na impedak pay, isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakaapit man ang anak ta iti mula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatag. Wen nga raw, kansan laday ta, nakachamba iti nangin na presyo. Ewan na ba kahit manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadatanobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga taakas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Uwan na, tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno ta iti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your urnong ti pangasawak. Kinwaddan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti urnong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello nana, tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babaay. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo apulaos Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawak at talagan bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin amanugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay,
Apay ngay asi kataglablaba iti kawas tinubyan. Uwan tatang, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito balay? Aha. Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga ka nakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot mo ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatiilabaan na. Tasi kama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di gardin mo. Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatok niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Mala, bye-bye amon. Naku namat ti anak tanga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan ka-es-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan, darasan. Nay, nagsapa pa'y laang. Alas 5 laang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Ah, Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamuma di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na laday jay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila bakit? Huy, agring ka. Agring ka, Adila. Ni, handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumit nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak a bumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto ronay. Ay, ringam di asawam, tayo suti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mutikastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam ananganan. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam.
Ngam di mo latag trabaho. Oh, anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay, tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudahin. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan? Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laeng Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso nasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iti balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbaga no, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wen, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan gamin ka. Mababanok ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit di tagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adu nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wain. Da, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanateng. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiyornong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam, ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kan igid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan aglako ak iti merienda.
Kan gumatang ako maititangke kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismil siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensyakan Sana balay, tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta a pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Ken dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawin ni nanang Napanan na ngay, bakit? Diyak mo Kas na day dyan o da kwarta na. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uwen, ngam tayo pagpuunan na dayjay. Ken di mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumat lang ang pukaw man ni nanang Kainik kamot gayang iti kwarta na manong Ronnie. Ah? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni Nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagayam ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka ka nagbalbaliwan. Ngamsaan mo gayam? Ay wan, nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na kadagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensyakan, Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Nakapukawan na kay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak to no makabrod ni Dora nga anak ko. Nakasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito ang panagabrod ko. Wan mat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora ang makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sangita masimang badura. Adda ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Pega recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan nak lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko day jay.
Ngam nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ilay di balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana. Imres ka anak kaw. Ay day kaunay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw ke maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ag biyahe pa ila iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pa ila siguro ti agluto iti kanenda. Day asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno di katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay ijay. Di da ka matulunganan. Tulungan tak nana. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga rin tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sakat ti sadut nga asawa. Tay ayatak mangarod na nang tatang. Inanusak ti kinasadot ti asawak. Jakmat kaya ta sinaan tay ayatakket nga ron. Ti amok sadut latay tagnanayon. Ngam idinadaan kami ti anak gimagat matlaang. Kat day ta ti pagyamanak launay, tanauray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Kat itag tintinulong kamin para iti pagbiag mi asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Ronnie. Alang gagayam, di tamanan tinagpatingkaan ti sabali man na nakapadasan, wano pa kasaritaan. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag. Kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat Nelly sa napud no anagan, tintay idrama. Ngam sakbay na shout out mampay kada Norma Gatchalian. Kanami nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Kan Lunday family dita Paracelis. Manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear Manang Biyanang, kayat kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sungbatak kada induy kan dyan eh? Ay, kutsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko isod ang aduwa. May salaing ti pilyam ni Lay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron ti piliyo, tatang? Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasasingpid na agkakabsat. Kan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko.
ni Indoy met kanya. Apay ni Jane hanyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Ta kasla na singpit mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mat ana singpit. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Wen ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasing patmatlaang. Wen, kasla nasing putmutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayon nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga song batak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ati song bata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko Indoy. Ngam kit di ay ayatan kamat. Dakkel ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon, ti pa nagkasarta. Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, na itangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Eh, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema ma. Di ka kumagbain nga masidag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Agpaiso dyan eh. Wan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payadaimot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lagta kanyak at ausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kong kada kayo, Nelly. Agpakadak nga rodan. Katsapay ko, ma. Tanaragsak kanto, iti din na ti pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko kat intad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kan ni Indoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Ken kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mat aglaglag to nga na paay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may salang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kanele abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbait. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wen nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me.
Amuming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay, kat pagyamanan mi mo't ano, welcome ta anak ko iti pamilya yo abalayan. Abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele. Yim impake mataon. Mapanako nag-iyan ije balay da indoy, nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay Agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaed. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayem. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, dahil supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Wan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang la siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, ag ina nakapay lang. Hangka ngamin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti mariknat. Nangan kan, indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remormat. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ay, ala. Lala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni hospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintare ka no ni nanang ni Indoy iji hospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga ro, anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tumot lang Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intada nga agas mo. Ay, paspasam nga rod tagpapigsa tapno rumor kan iti ospital. Wan. Makarawarak to siguro no bigat Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabihitan. Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak databukot mo. Darasam tan adapay papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nila? Kasjay Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso king kwana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa tikas jay. An-anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da iji balay daman ng panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy.
Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak nga min kabailan ti tumakdar. Nile, at dakay, yala anak man bit iti danong. May samat na tanga indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga rod ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka man. Ay, uwan, sige, tay nakpay makilabada nga rod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumwar. Tamasakit mo't taninanang. Awan agluto. Kasano nga dakwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan nyo nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labta ka nung dagita agas ko. Kat nung may bus ko man agsubli kami man iti doktor ko. Kawan ano sam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimuar man. Mapankanog sa iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Na kami suot pa yakanayo nun. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili na lang. Tabunga la siguro ti banog na tayo jay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumrumot tan ti sakit ti sakakan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay amauma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Balayda. Dua da pa'y mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas-pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan na kamot pinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka pinilit ang mga klon kinindoy. Kan may si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakay. Tanay, di mo't rumrumwaran ije balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Naggapwam nilay. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy ti song batak. Anya nga itagta. Agsaksakit nga kan ka na yon. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nele. Nakaawag ka ba't? Kumusta kan? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibagak kanyam, Johnny.
Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nele. Ay kwa, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Uray agla ko no iso. No kayat mo, si Kante pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nele. Si Kante agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldok. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni Ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Atakin ka na italene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat Ijay balay mo ngay. Aday ujay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, atakin ka na italene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas nga rod. Datan. Uwan, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya na amuan me. Puno ayaday chay. Uwan, hankon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisina mon kan kwa na. Ay di kalamas siya nanak ko. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang. Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Pansina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lat na, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid ni Nili, tikastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang nga rodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, Nana. Ay nagyaman kami bala siyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. San man aday tasubsubalit ti ibagayo, Nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napanak pa'y nagpasturan Kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss.
Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, laimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maibakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawan na nakaw. Kunak man no maturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiss kon. Sige nga Rod, ingat ka awan. Ha! Kunak tupay kat! Huska tinapayagan nga atap ko! Ha! Nida! Apay ka kakatutoy! Awanan kay tipay na babaeng karang gandyang ka! Tibloko! Anak ko! Nida! Gusto ka itan! Nanang... Ha? Nele, adda ka? Ay naimbagman tanagawid ka. Malalala, sumrek ka. Ang apayakas tati itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi matgayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas dagayam. Idi pinaay ko idi. Adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga mindan na nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga datang itsurandan. Indoy! Nene! Anta ka! Nakapasyal ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararami dun yaw. Agkin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat Anele. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanyak? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag nilay. Ngum ni Hilda itan tayo ayatag. Kun di mo't adan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry ti amok akit di mon sublian ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa! Diyako napupuutan timbagbaga kiti day diagundaway. Nakaisawa ngakmat kaya manitisa na may parbang, banag apagbabainak launay, kalpasan day di nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at diyakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti Jack malipatan akapadasak. Tuy gayam mo, Nelly. Alaga gayam ditanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti Tunggal Maysa. Manang Biyanan!
Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napud no anagan tintay idrama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan matan, ti family Saldivar, kan dagiti taga Kabulay, Santiago City, Purok Uno, from Ilocana. Ni Feliciana Balagat, kan amin na nakamang ti pamilyana, kan ni Mercedes Alaman ti Takatar, from Ilagan City. Kas ni man ti kunan ni Kabsat Junjun. Dear manang biyanang, dahito ipadramak ken kakat na pasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi itinagbalin nga asawak. Kaya tapno maawata man imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita am Junjun. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga igembaw. Nagsiksing nga rod unay dahi ito'y text-meet ko ninang. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita man ti bagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay ti luto di tao. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan aninaw. Taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wan Junjun, tamailiwak manan iti boses mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin ti boses mo. Ay na, maragsakarak ba na karagita nga ibagbagam Janice? Kasla aglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Mano tawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di Junjun. Sige nga Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan, sa dino ti papanam? Siga magayam na ita, insan. Itayak pa ang mga iayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobyam insan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya at ugali na. Uwan, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kat sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya man nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya.
Inuray ko nga minti na panahon, anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nanang. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag nga, no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Wala. Dublam, ti pa naggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasar. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak na ito ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdate kayo. Saan pa'y ninaw? Nek, anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka di nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot kamay. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nanang, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. No, nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsa. Naggapuwak ija ilitay. Ada nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita kengkwana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanya kaladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uwing nga ta. Uno saan? Amang di no anak na tinubiam. Anya? Ngam no kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita maya ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ro. Anino? No grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen,
Basta ti kunak, saan ka makikigtot no agkita ta, Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kiti, Basta. O ala sige nga Rodyon. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano talakom amang gaitangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si Kamo Gayam. Long time no see, Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kat nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, kat di ka mapukawan iti namnama. Dumtang tulat ta. Ay, wen ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkat ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Kat di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidriga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad anak kabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John na. Apay nga maamodak. Anya anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakakin ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamuam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo ti agpaisaw. Idi santa pa'y nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kun, napintas ka mo ilatang oray, bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Adapay may sa nga inlibak ko ken ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum tikas ta, Janice? Ay,
sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ah? Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kami. Kaduak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin lang. Ah, Janice, sika? Ay, kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya, Wana nako. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. basta Oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata. Mayruam tanto. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong, Naiskam ka nga ron ano kasta dun jaun. ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan king ka. Yung baka magayam. Ang mga no anak na pa'y kay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan, Ninong. Ladawan na kano'y dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya, kay mulat na nga urekas jay. Ninong, awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Inlibak na bakit gaya man. Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, Ay, no siyak. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay. Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon no kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti maasawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak, Insan. Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Mo problema, ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay, basta. Mangalakan iti sabali nga abay, insan. Ado, ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amida, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Naimbag ano, adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lahat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikaron it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak.
Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate. Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Huwag nga ron na. Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da. Isoda pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga ron no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wana na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag na awat dametlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyanang. Kapada sakit ti pimanaw nga asawak ti padrama kan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, di nablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag, naimbaganan di kasinsin ka wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan Tipanyang di ta paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Eh kustaya, mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damot tayo. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot ka ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akaanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasaysaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo.
Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego ante, no anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay, Ay, apay nakadalupisak kamot na tandita paglablabaam. diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag di tasilid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang di ta ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadi daduma anak pa ni Jeket nagbayad damag. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kun ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? At damot kaayam aramida kita.
Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit man nanti sa kakun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapangagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan. Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alangarot Agandad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wen, di na kunurayan ang mangal daw tadyak amo na anyamanan nga oras nga gawidak. Jak amo na duman ng tipila. Amo matun ti kinaado ti tao ijay. Kat, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di ta, lakay. Nay, nagkapwam Diego. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y an naimbagan aya? Kunak man numayatan. At nakano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di Ay wen, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at ta antay. Ay katawan tay kas padasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan niya antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit no niya't panagkunam. Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak. Barang agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunakpay nga rod adalusak di mulak nga aba ken laya. Naruutan damutan. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wen, kan maburing ka mga nga agur-uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupan lak mamat. Nabayagan adinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nakadumot a session day tam? Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan.
Agkay datan to numalpas decision ti pa nagpailot ko. Kat, kumusta nga'y kaanakan? Nakabukal kayo ka din kinibakit mo. Basikugan. Kasano ngagsikog at nagsina kami matan iti pagiddaan antay. Ah, apay nga eh. Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bereng. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapankagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ah? Ala, naganos pa'y dagita, Bereng. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bereng. No kasta, adanton anak yo kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan ka mo.